Wah, kalau nggak ada ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma beken tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Gaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke hidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Gaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke hidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Ye, gimana lagi utang? Kondeng di tengah yang ini caranya. Namanya tadi, belum mati dia. Pak, bakal utang ini belum mati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengken utang saya Pak. Buang Pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak lu urusan. jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayak lu urusan bang. Lugrel ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Tidak nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Tidak nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
tuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang uruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen aketrutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang uruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen aketrutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Okey nak. Ada lama-lama. Pak sakit.
Cinta yang benar Dini dia beli Serta terbeli Nyakitan hati Sebilang wai Nanang sakit dini dikena tiang Telung tiba ni jani Iraga metunangan Stata meuyutan Sebilang wai Nyakitan hati Nanang sakit dini dikena tiang Dong tegarang Beli ngalih anak eluh elena Tiang subah sing kuat Nyalanin tresna sakit puniki Dong tegarang Beli ngalih anak eluh elena Tiang subah sing ngidang Nyalanin hidup bareng jak beli Rasa puniki sumber kesimpan di masa lalu tiang Sakit puniki sumber ketanam dini di kehidupan tiang Telung tiba ni jani Iraga metunangan Stata meuyutan Sebilang wai Nyakitan hati Nanang sakit dini dikena tiang Dong tegarang Beli ngalih anak eluh elena Tiang subah sing kuat Nyalanin tresna sakit puniki Dong tegarang Beli ngalih anak eluh elena Tiang subah sing kuat Nyalanin tresna sakit puniki Dong tegarang Beli ngalih anak eluh elena Tiang subah sing ngidang Nyalanin hidup bareng jak beli Rasa puniki sumber kesimpan di masa lalu tiang Sakit puniki sumber ketanam dini di kehidupan tiang
Mekelung sumber tiang ngantosan sepetekan ragam beli nanging ragam beli pusing nyambat sare ingut tiang pedidian bunyi cek-ceki saling sating satengai kena he uyang duang jam tiang ngantoksan belingalan pasin janji Dije janji-janjin beline Dije rindu-rindun beline Dije kesujatian beline Miribang superhilang Bidam beli ngorahang sayang Bidam beli nyambatang tresna nanging nejani beli ngelempasin tresna ne sujati Bunyin cek-ceki saling sautin satengai kena he uyang duang jam subuh tiang ngantausan belingalan pasin janji Dije janji-janjin beline Dije rindu-rindun beline Sujatian beline miripang superhilang Dije janji-janjin beline Dije rindu-rindun beline Dije kesujatian beline miripang superhilang Bidan beli Korahang sayang Bidam beli nyambatang tresna nanging nejani beli ngelempasin tresna ne sujati Dije sayang beli bidan Ane tiang idaman Di saat yang benar-benar sayang Jani anggun di tiang selingan Beli cara beli baju Saya meanggoyan anu baru Di subane beli wade De jani tuah gantung beli Apa beli pura-pura sayang Apang tiang nyerahan mekejam Di subane serahan mekejam Lantas tiang mekutang Lamun sebeamat norahan Bangda di tiang ngaleh lelena Perhatian beli ni bengejohan Secara dugas gemaseng tiang Di bibe beline dogen ngorahang serius Kenyataan de mabade Si duringai pipin tiang balos Magadi beli magadi
Apa balik pura-pura sayang, apang tiang nyerahan makejam, disubane serahang makejam, lantas tiang makutang. Lamun sebeamat ngorah, randa di tiang ngaleh nelena, perhatian belini bengejohan, secara dugas nama sentian. Di bibir beline dogen, ngorahang serius, kenyataan mabade, si duringai pipit yang balos. Di bibir beline dogen, ngorahang serius, kenyataan mabade, si duringai pipit yang balos. Magadi beli magadi, oleng gini jabuin main. Magadi beli magadi, oleng gini jabuin main. Magadi beli magadi, oleng gini jabuin main. Mudyang marah, ngorahang sayang lan tresna, rikala dewek tiange, so bengelah tunangan, rikala hatin tiange, sing muin ngarepang beli. Pidan amon toban suba menyayangin, nanging tulus tresnane anggon beli pelalian, nanging suci tresnane anggon beli selingan. Sakit hatine tong rana yang tiang inggalang metilang, nanging tiang percaya pasti kal ada anak mani elenan di luwungan ken bali. Jadi yang pura yang tu singidang mengisinin, kena beli lakar ngelahang tiang boy aja, tu sing ngaji yang beli, ketimbang sepetekan beli dari kerana tunangan tiang lakar memedi magadi depan tiang dini bagian.
Nanging suci tresnane anggun beli selingan. Sakit hatine tungrana yang tiang enggalang metilah. Nanging tiang percaya pasti kal ada anak wani elenan deluungan ken bali. Jani yang pura yang tersing dan mengisinin karena beli lakarnya lahang tiang bayaja tersing ngaji yang bali ketimbang sepetekan beli dadi kerana tunangan tiang lakar memede magadi depan tiang dini bahagia. Setiap beli mula saja mebuti besik sing ada ni engkau ben beli tu sing rugi yang terkemai ngetohin tresna tiangnya ajak beli. Subama ciri kejujuran beli hati tu sing kunci stata majang di sisi chattingan beli edengan dia stone chattingan nak loh ngemang rayuan. Jani 100% tiang percaya beli nak wani mula setia jaga hatin beli buat tiang lang tetap sayangin tiang jani galak-galak anak loh di sisi terjani nagih mapak yen tawang dompet blingi misi. Subama ciri kejujuran beli
HP tu sing kunci, starter majang di sisi. Chattingan beli edengan, dia stone chattingan, nak loh ngemang rayuan. Jani 100% tiang percaya, beling nak mani mula setia. Jaga hati beli buat dia, lang tetap sayangin tiang. Oh, Jani 100% tiang percaya, beling nak mani mula setia. Jaga hati beli buat dia, lang tetap sayangin dia. Jangan galak-galak, anak loh di sisi. Kerjane nageh mapak, yen tawang dompet bline misi. Nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan. Makane di restoran, hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Kanti mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi dot tagih mekejang dot anake sugih. Yen dadi dot tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik angsap nuna sugih abadik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
konto dekan mekengan aget lacur mekejang sube peduman yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas intine jani seger gen tunas demasik engsap nuna sugih apedik yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan uyah jahe jemakang dogo sokang pasti yelakar ilang yen dadi pebisnis penyakit ne kritis ngubar dokter ngubar balian pemicune 2 penyakit bulanan negang bedik penyakit ne masih cenik negang gede penyakit ne sakit gede Ulun padu kaya Tuai manam semahi Moga si domangku Labda karya lampat itu Aksamo Tunok langku ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih ane campah ketepak ngayah bani nolak pasti kalbenya yen bergaul di sekala liung ngelah nyame braya yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara jas tunduak memantra konden karuan demenin betara nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau seradolan patilah mungkin suejo kelawan Mangkiunang po ito menadijan pangoy manipu Mengaran sang sangkul putih yen bergaul di sekala liung ngelah nyame braya yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara jas tunduak memantra konden karuan demenin betara nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan
Apa sujatine tolik muka beratene jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Gastun duak memantrek konden karuan demenin bertarek ne sujati kesenengan boyo ulian miring pikayunan apa sujatine tolik muka beratene jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada neduran mangdene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milu bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan memani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang
nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan bija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen demam ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen demam nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen metetulung netulungin doane pasti luang. Rengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memargi pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi majan katibane mangkin ring tatujonan kebata rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta lan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh lan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh
datang. Wentane buta lan ngidangi ngakin Seuripne kerasa petang Wentane lumpuh lan ngidang memargi Sawai-wai Mahring pasirapan Wentana ale bagan masa sekolah Ya harus magai Ngawan tuh keluarga Duh yang wini Punapi puniki Duh yang wini Ijening pemargi Manda ipon sami memanggil rahayu. Tugas bidan tiang gegelan Sujati sangat tresnain tiang Nanging rikala tresnan tiange Membunga-bunga di hatine Ulihan peleh tiang abade Ilo megaten tresna Nadi Nejani dadi ampahan Sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi Sejati tua pelarian Ulian beli tu sengi dayang Besikan tresnan nene malu Tresnane harapan Medani adi Masih milu ninggalen Di subane adi nawang Uno tresnan beli Medani sapi Buenlah sayang beli Kerasetan si teadi Campuran dewek beli Nyakitin adi Dadi ampahan Sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi Sejati tua pelarian Ulian beli tu dayang Besikan tresnan nene malu Tresnane harapan Nejani adi Masih milu ninggale
nan beli Nejani sepi Buin nasa yang beli Kerasa tansi ke adik Campuran dewek